Abe-abing manalakaran kontra king rabies virus. Ining nasa daring sablang grupo at memalen, ame kisan metong king veterinary mission, amerapat king Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, nganing Biyernes, July 7, king kapamilatanan ng grupong Manalakaran, Pampanga. Mag-conduct kaming vet mission, kareng mi ayaliwang lugar kiti Pampanga. I-address siya itang animal bites cases, ang rabies cases, tamo Pampanga. Itang pamangailangan talagang i-address itang proper pet management, and at the same time ing batas tamo na dapat mabakuna la din kaya katamong sese. Agpang kang Attorney Vivian Dabu, Executive Director ng Kapampangan Manalakaran Incorporated. Marakala naman kanung aliwang ahensya na kayabe para king mega na pa-event. In partner agency mi, kareng ang vet mission in PSAU, College of Veterinary Medicine, Angat Buhay Veterinarians Pampanga. Then for today at yung IWCT, International Wildlife Coalition Trust, May tumuring kanong paralan nini para i-expose la ring estudyante na ng Pampanga State Agricultural University kareng sitwasyon amalyari dang harapan king daratang nga panahon. Burimila pong i-expose deng aliwaliwang estudyante kaya kung makanano tayang pipigilan ng pamagkalatan ng rabies kayang Pampanga. Matulano man ring organizers ng veterinary mission, uling kayang tabe de ing veterinary office ng local government ng syudad. mas burimitang kayabe yung LGU kareng kaya kaming vet mission. Kasi after na ning mission, ila mismo yung manantabe karenin tao nung nanuman itang pamangailangan pa. At iling manakit nano talaga yung sitwasyon. Kasi ultimately, naman para kaya kami para kaya katamu yangan. Alimu pa mamaya bakuna kontra rabies ang gewa da ring misan metong amyaliwang grupo. Kayabe mo namang karing serbisyon dinake da yung libreng kapun karing aso at pusa. May gitno mang 150 na aso at pusa ring may serbisyon kem vet mission. Kapilang pa mo na may balita kaya ng CLTV 36 ang metong ayasong positibo kay sakit rabies na may kakinis 14 katao king Northville 14 kem Barangay Kalulot. Uli na niti. Pasibayo, paga na kaning City Veterinary Office na maulag ang midi ng bakuna kontra rabies, ring kaya katamong sese, at maging responsible pet owners tamo. Pamanyug po kay sakit rabies. Inimburi lang ipasyag, ding miyaliwang organisasyon, amiabe-abe para king aldongay ni. Kayabe po, I.R. Consuelo, ako po'y Felix Barrios, para king CLTV News.